Irom Sarmilana Swagi Mata Sara Helpangasi say Taramanga Farapada, Manipuri Civil Society Organization Kayana, Hannesor Hongdu Merakli. Hongzomadi Tama Assembly Constituency Market Mikal Gam Zoe Kishanabas Vizak Pizamna, Nasimira Station Play. Amarzung, Zenimski Pong Lambi, Medical Council of India guidelines to Makada Tingbani Haina, similar to Okram Iwabisana Pongo. Mayambo Krumzari, Adam Yambiribasi, Impact News ni, Aita Kalamam Siam Kanan House Pungza Sibakipao, Miam de Pizari. Malem Pumbana, Iron Lady Haina Kangari Irom Sanus Ramilana, Armed Forces Special Powers Act 1958 of Spa, Lokto Haiduna, Sarah Helapungasi, Sahi, Taramanga Mapung Fakre. Manipur Miamna, Irom Sarmilagi, Kongzang Mapung Fana Sawalihaina, Human Rights Activist Asigi, Kongzang Say Taramanga Surapasida, Manipur Miamna Tablakli. Ningsingba yaba amana Irom Nandamasung Irom Ongbi Sakhigi Masanobi Atombi Irom Sarmilana in Komzali Singanigi Nabi Magitang Anidagi Hauraga Lamdamasidagi Asfalo to Haiba demand Tauduna Sarah Helakibani Sarmilanga Singasimaksu Porompata Leba Janemski Special Water Sarah Henbagi Kongzang Sangsile Ngas United Clubs IMC 1 number 4 Uripok Amasung Uripok Nupi Apurmaluf Unalna Puna Sinduna Irom Sarmilagi Kongzang Sahi Taramanga Parakpasida Miamna Saru Yari Pongto Patoramama Nagamapal Lining Tau Ising Saiba Laibung the Pangtokre Manipuri social organization Punamak Akoina Honabayaba Taubayaba Tauri Adubu Karigumba Akoida Asoiba Natraga Akoigi Honabasida Yaubangam Dabatak Ama Lairambasu Yayana Akoi Kanadabanate Adu Akoi Hujik Amuk Chahitra Manga Suzalak Pasida Akoi Kadai the Kari Chita Hori Akoina Kari Karamba Forum the approach Tauraga Akoigi Kolawase Tahan Sige Haibase Akoi Yamnamun Huzikanari. Manipuri Armed Forces Special Powers Act Loto Haina, Sarai Henbagi Kongzang Sangsilibi, Irom Sanu Sarmilan, Sarai Helakpa, Sahi Taramanga Surafawada, Idan Gomena, Tumin Laisen Basida, Women Action for Development Award, Northeast Dollar Forum Sung Tongan Tomabaluf Kayana, Nungaiba, Nunangba, Nungaita Wafam Fongdokre. Lunana, Sarmilana Sangsilib Kongzangasi, Makatana Sawatkani Haina, what a flow crave. Ngasi Manipur Press Club Tapamis Unabamada, Women Action for Development, Northeast Dialogue Forum, United NGOs Mission Manipur, Samaritan Resources Center, People's Platform Secretariat, Bilious Women Coordinating Committee Amasong Peoples for Human Rights and Climate Change High Developed Sing Asina, Sarmilana Sangsilib Kongzangasi, Makatana Sawatkani Haina, what if no cray. Thorum Aduga Mari Lenena, Women Action for Development Award Secretary Sobita Mangsa Tabam Haikibada, India Government Sarmilabu. Thaduktuna Manipuri Armed Forces Powers Act 1950 Lokthokpa Thangzam Manoramada Satakiba Extrajudicial Education Amasung Sexual Violence the Senabasing Tigatuna Serak Pibamadi Victim Ehorabasing da Compensation Pibahibasi Samilagi Kongjang was Sawatliba Lupsinga Sigi Dimani Haiki Say drama pung parak was I couldn't say drama pung parak was mapu support of women solidarity pibani, the sang sitna human rights, balance and satiric armed forces special power exe, Masi Lokotuna, Samilaza, two matam that Hadopa Aduga armed forces special power exe, Lotopa, extrajudicial killing Satagiba Mayam, Aduga sexual assault Taugiba case Mayam singer say. Investigation Pazana Tauraga, Maralaba singer sit and the Piba, Hibasiso Government of India. Manipur appeal tawbani Ngasi Irom Sarmilana Sarai Helakpa Sahi Taramanga Mapung Farakpada Manipur Students Association Chandigarh Sindhuna Punjab University Manungda Sarmilabu Saukatpu Utpagi Tarama Pangtokre Punjab University DFV College Amasung Government College Satamba Manipuri Mahirui Singamadi Atobatoba Mahirui Singh Sar Yaduna University Manungda Rally Amasatpaga Lunena minute and 2 minutes left na Sarmilagi Mafamda Ikai Kunabas Utki Lunena University Manungda Candle Light Handuna Taun Sapang Toki Haina Manipur Students Association Chandigarh General Secretary Kit Kangin Man Thadoropa Siraman Hairi Sahi Kuding in November Mangada Kunai Kanmanumit Pangtok to Lakpogum Kumsigi Oinaso Tarani Torek Suba Kunai Kanmanumit Faying the Pangtolagani Amadi Kumsi Sahigi Hiram Londi Sarmilagi Wakalon Amadi Hausiki Manipurgi Pibum Haib Asini Haina Kanglai Park Lonesula Apama Baroki Sirolaman Kangalakli
थोंजू अमसुंग थांगमैबन असेंबली कंस्टिट्युएंसी की मरकी मिखल के दम कैंडिडेट सिंगना नॉमिनेशन फाइल तौबा हौनख्रे बीजेपी दगी मिखल थेंगनगदौरिबा थांगमैबन असेंबली कंस्टिट्युएंसी की मेरेप खुमुक्सम जोय किशन ngasi ayu pung 13 tab adwaida Imphal West DC office complex laiba SDO Imphal West ki office ta nomination file tawgre nomination file tawba adu da saru yakiba BJP North East ki insas Prahlad Singh Patel na handak pangthokotri mikhal asida lamdam asidagi senja thumja muthatnaba gi pandamda मिखल थेंगनगनी हाइना फोंगदोखी इतने लंबे समय से सरकार में होने के बाद में विकास नहीं है। विकास हमारा मुद्दा होगा और जो भ्रष्टाचार है ये हमारे दो बड़े मुद्दे होंगे। और मैं मणिपुर की जनता से इन दोनों क्षेत्र में यही निवेदन करूंगा कि मोदी जी के प्रतिनिधि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के दोनों विधायकों को पहुंचाइए। हम भ्रष्टाचार मुक्त मणिपुर देंगे और मैं विश्वास करता हूं कि ये दो उपचुनाव 2017 के चुनाव का आधारशिला रखेंगे। थांगमै वाला मसंग थोंजो बाय इलेक्शन की मांग वनना बीजेपी बाजार मंडल ऑफिस थांगाल बाजार हांगदोखरे बीजेपी की ओइना हंदगी बाय इलेक्शन असि यामना मरुओइबा मणिपुर की करप्शन मरुफुकना मुथतनबगी अहानबा खोंगफमनि हाइना बीजेपी मणिपुर इंचार्ज प्रहलाद पटेल न फोंगदोखरे ngasi asamba thorom amaga loinana BJP baza mandalda Prahlad Patel hangdoki thorom aduda thamba assembly constituency ki BJP ki candidate case Joy Kishan thongjo assembly constituency ki BJP ki merep TS Bisojit BJP Manipur Pradesh ki executive members sing yauna khwairama bazar da lalolitik tawba mi kaya na saryaki Prahlad Singh Patel phongdoki bada hadagi by election asida BJP ki candidate oriba Joy Kishan amasung Bisojit na sungsoi soidana mai pakani loinana mihut ani asina Manipur government na sathariba corruption makhatana sathabadagi thingani haina Prahlad na phongdoki ngasigi thoram aduga mari lenana MSCP ki hana member oramba nahakpam Indrajit BJP da yauduna party asigi mere oiba Joy Kishan ba mapung fana saugalakani haina phongdorakli ये मणिपुर की विकास का शिलालेख है, उसका भूमि पूजन है और भ्रष्टाचार जिस अबाध गति से यहाँ पर चल रहा है उसको रोकने के लिए ये बेहतर रास्ता है कि जय किशन जी जैसे लोग और वहाँ पर विष्णु जी जैसे लोग जब विधानसभा में जाएंगे तो सरकार के बहुमत को फर्क ना पड़े, लेकिन मोदी जी के जो दो प्रतिनिधि होंगे वो बेईमानी तो सरकार को नहीं करने देंगे। इस बात का हम आपको वचन दे सकते हैं। थोंजो केंद्र के बाय इलेक्शन दा कांग्रेस की मेरप ओइगदुरिबा विजय कोइजम सुंगा सि मेरप से पिसनख्रे बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी बो करप्शन तवी हारिबसिसु कांग्रेस गवर्नमेंट सही तरह मरी दा तौखिबा थबक मियामना खंगी हाइना सेमिस दा अक्रम इबोबिसिंगाना फोंगदोख्रे ngase yo porampat laiba SDO office ta mirep se pisin ba aduda se minister Okram Ibobi Singh deputy se minister Gaikhangam minister Irengmam Hemo Sandra MLA Biren so loindaraki ngase mirep se pisin ba aduga mari lenna se minister Okram Ibobi Singhana makha taraduna ataba matamda Congress government tauki ba masak thokba thabak sing miyamna khangnaba kampal tauduna album ma putoklagani BJP party na national ki minister yauna leader kaya puraktuna board ki campaign taujarabaso maduda Congress party na nasungba faudi haina makhata ki development haije khoina pai haijin gadam nati thabakna potna adum mayamna Manipur ki praja singna adum bisa tawbigani corruption gi wafam sidi Manipur ki praja singna hena khangani kanana hena corruption tawi ada BJP da hujik lairiba mi singse kaya yamna sengba sengdamno haidi let the people judge moigi Bihar da tawrise union minister mayam singsi polling station amamamda amam station tawra thamale prime minister nong da district khuding ma tu tawise masidi aidi ikai ningai ni haida most welcome la u adu yengnap tare ta Congress government Manipur da khundamin riba community khudimaki interest sokada ba thabak tawkhiba laite Imphal gi pauna kaithilamadi thangal kaithil leriba Phurup Singh bu Palebu government asina mito wana laude maramaduna Manipur da laibada safadri haina khanbiganu haina semester Okram Ibobi Singhana phongdokhre thangma assembly constituency ke marki mikhal ga mari lenna thangal bazada laiba dharmasala da pangthoke ba mifam amada mangna haiki bada election code of conduct mamang da bazar manungbu
पाइखटकदबा थबक थरम कयादा लेफ्थोक्तुना लैख्रे मियामना बाजार मनुंगदा पाइखट हनिंगलिबा थबक थरम सिंग अथुबा मतमदा पाइखटनाबा होनरगनी मियामनासु गवर्नमेंटना पाइखलकबा थबक थरम सिंगदा mateꯡ पांगबियो थांगमैबनदा पांगथोकदोरिबा मिखल असिदा कांग्रेस पार्टीगा पाउ फाउनबा ngamba कांग्रेस की मिरेपता मियामना बोट पिबिनबसु मागना अपील तौकी इलेक्शन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लानेब इलेक्शन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लाक्ट्रिंगेदा अखोई हाना लोइना डिसीजन लौरे अखोई पुनमक इंडिया की सिटीजन ने मणिपुर की सिटीजन अखोई पुनमक सिदा पोगा सिदा सिगदोरि मुहाक्तनी मयाम पुनमक सिंगसे अदुना करिगुंबा अमता अखोईदी सिदा लैबदा सिक्योर ओइद्रे सेफ ओइद्रे खोत्रे हाइबसे करिगुंबा अमता मधु खनबिरगनु जेनिम्स के हानगे डायरेक्टर ओरंबा प्रोफेसर टीएस बीरे लेखिद्रे जेनिम्स के पोंग लंबी एमसीआई की गाइडलाइंस के मखाद थिंगबनी हाइना सेमिस्टर अक्रम इबो बिसिंगाना फोंदुखरे ngasi kaisampat kaisam laikai da leba professor ts birengi yumda semistar okram ibo bisinga laktuna nungaita phongdokre professor biren laikhidaba ki matangda seminister phongdok lamada masagi mathauda pungning sangba doctor ama laikhidaba si aikhoi punamaki mangjaba amani seminister na haujik sai nariba jenims ki pong lambi ki matangda phongdok lamada pong lambi haiba lambi ama leramde jenims laitringaida pat una leramba mafamni हाउजिक जेसिन संगसिलेब खोंजंग जेनिम्स अमदी अना लायंग सिंगी खनबिरगा हंदोकपियो लंबी असिन तब अतै लेरिबा लंबी सिंग सेमजन जगे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया नसु हंजिन हंजिन जेनिम्स की हायर अथॉरिटी दा कैंपस मनुंगदा फाउदो फाउजिन तौदनबा अकन इंस्ट्रक्शन लै हाइना फोंदोलमखी मसी मोइदा अपील तौजनिंगुसी मोइगी लंबी हाइबा तारेको मोइगी लंबी चथोक चथिन तौबा नुंगाइतबा सोमदा अमा अखोईगी ऑल इंडिया रेडियो की टावर अमन लेत्रा डीडीके की दो अदोमदसु अदुम लैथोगा लाकपा याय अदगी सोमदा डीसी ऑफिस इम्फाल ईस्ट की दो अदोमदसु अदुम थोगा थोरकपा याय अदुना क्वेश्चन ऑफ 5-10 मिनट्स नि इवन खोंगना चटपदा वॉकिंग डिस्टेंस ने अब लंबी फत्रे खोत्रे अखोई दुम समझनजगे जेनिम्स के हाना डायरेक्टर अदुगे मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट ओरंबा प्रोफेसर थोक्सम बीरन सिंहाना लेकिदबदा ngase ayu pung 13 makhai tabada institute asigi conference hall da awa phungdop ki mifum pangthokre lekidraba ki thawai ne ingna sikna leruna ba minute nittu minute leftna ikai khona bas utki haina जेनिम्स के डायरेक्टर प्रोफेसर लाइसम देवेन सिंहाना थादरपा सेरुलम द खंगलखली लोनेना जेनिम्स की टीचिंग स्टाफ खुदिंग मानसो प्रोफेसर थोक्सम बीरन सिंहाना लेकिदबदा awa phungdorkli जेनिम्स के डायरेक्टर प्रोफेसर एल देवेन पोंग लंबी सेमबगी मतंगदा सेम की जेसी दा लंबी थिंगबीदनबा अपील तौखरे लंबी थिंगबा असिन मरम ओइरगा अना लायंग बलाक पमी कयादा अवाबा मै उनहले ngasi mahaki office da paungbisinga unaba amada haukiba tang kunmapanदा एमसीआई की कांगबुना इंस्पेक्शन लाकलंबदा मेमोरेंडम पिसन किबा अदुकी पाखुमदा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राम आवत सिंह कुसवाना मिनिमम स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट शेड्यूल 1 क्लोज ए 1 की मतुंग इना इंस्टीट्यूट असी पाकथोक साउथोपकी पांडम लेबा मरमना मफम असिदा लंबी फाव यादे हाइना पनबा आइबसे पिरम की हाइना फोंदोखरे नाकलमरम इंस्टीट्यूट असी की हाना की डायरेक्टर ओरंबा हाउजिकना मेडिसिन की हेड सुपुरंबा प्रोफेसर टीएस बीरेना मसागी अनाबा अमदगी लेखिदबद इंस्टीट्यूट असिना नुंगाइतबसो फोंदोरकली अनाब मैम लाप चथोक चीन तौर मेन गेट असी थिंजिनबीख्रे कई जेएसी सिना हाइब पाउ ताजे तो सुमाइन तौरगा अखोगी अराब अराब जगह लाक्चरीबा अना एक यावरीबा अखोगी खुदों थीब नंगिबा मैम असी येंबिरकांदा गेट असीदी अपनबा हाइदी गेट से लोजिनबिरगा असुंगनबा कनोसी तौबिगनु अतोपा फगदौबा पांबेमा सिनबिरगा अखोगी अना लायंगजरीबा अखोगी सेवा तौजरीबा असीददी अपनबा पीबिगनु हाइब वाफम सेना थमजरी ngasagi mifam adra sar yakiba जेनिम्स के स्पोक्सपर्सन प्रोफेसर वाई मोहन हाइकिबदा जेनिम्स ता खक्तनतना इंस्टीट्यूट अयामद दरकार लेबकी मतुंग इना अहोंग कया पोरकपगलना लंबी कया अमा थिंगबा लेखरे मसिदा नियम सादबा मियामना हौरक इहौदा अवाब तारब इंस्टीट्यूट असिग स्टाफ सिंग अमदी अना लायंगबा लाक्लिबा सिंगदा चाउन अकाइबा पीरिबा असिना लेबाक असिदा आइन लेतबका चप मानरी हाइना फोंदोखी सी कर्फ्यूनी का हैरगा लौथोपकांदा पेशेंट पार्टी खंगदे स्टाफ खंगदे अदगी स्टूडेंट खंगदे सोगन नाइटानी का हाइबो हाइसिटी याम नोंगाइतब मी की तुजुंग पोहनबा डेमोक्रेसी ने हने अनिंग अनिंग बतौना सुमसिटी तौनद फै
law of the land naina governance ama leiriba sarkar ama leirina rule ba leiriba lamsida aning ningba pangtau tawbadi tawbido phai Nakala maromdana hawkiba October ki tang kontarakta public curfew laukthokna Zenims ki man get thingjin kiba adugi makha tarapu oina JC against the closing of Pong Lambina sungasi so get thingjinduna kholau kaya laukre Kongjang loi singna makha taba kongjang sangshinana ba CM sabalore Pong Lambi Phatok tri fawba makhal makha kaya ge kongjang sangsin ki gani haina kongjang loi amana phongdoraki Balayang balak piriba manungda campus manungda leibiriba mioi khudingmak ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯂꯩꯕꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯒ ꯉꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯔꯖꯦꯟꯁꯤ ꯑꯅꯥꯕ ꯃꯁꯤꯗ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯥꯌꯦꯡꯉꯝꯕ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯁꯤꯕ ꯑꯅꯥꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯀꯌꯥ ꯊꯣꯛꯂꯕꯁꯨ ꯃꯗꯣ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯗꯥꯏꯇꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯁꯨꯡꯍꯥꯡ ꯍꯥꯡꯉꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯂꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯑꯁꯨꯝ ꯁꯤꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯦꯡꯗꯅ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯥ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪꯁꯦ ꯍꯥꯡꯕꯤꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯪꯁꯟꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯦꯗꯤꯗ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯔꯒ ꯂꯩꯖꯔꯤ Manipur doctor amasung patient singi marakta lainari ba mari asi hena faganabagi pandamda nomagi oba khananabagi mifamama pangthokre ngasi mejokul laiba Manipur press lata pangthokhiba thorum adu Manipur medical council sindna pangthokpani thorum adugi modirta oina hanagi all India radio gi director BB Sharman oiki loina Manipur medical gi council da yauriba doctor singna Manipur gi tongan ba mafam singdagi lak miakena hangba wahangi pakhum sing piki Kananaba aduda public prosecutor NZTS Kumar Susar Yaki Bagalina Miamna Ayanbu Kutapaiduna Mob Justice na Singba Thawong Kaya Satarapasi Apapa Kongtang Oiroi Doctor na Lalabasu Ayangi Matungin Serak Panganaba Honagadabani Kariguma Doctor Gimaral Leram Drabadi Doctor Adubo Mingsat Tina Honai Haibagi Damakta Ayangi Matung in a Maral Silaba Musing Adupawa Fine Tien Manataga Zil Tambayai Haiki RIMS, GENIMS, any labor here, fully developed to Honbio, subcenter labor mayam here, specialist doctor Pangandaba, Kulai Tangdaba, Mashidi government, Yam Chuni Aram. Patient in the Adigi, low the Mikey couldn't who's a labina questions, patient in the referral hospital, I do wing the teaching was Anji, the Adumba, Mayam Hospital Labina, management part of Kaibalak, district couldn't be hospitals in the Yaragadi. All the facilities, specialist, Tambio, Doctor Da, Kujukulai Tambio, Amadi. Men power Tambiraga Aduzaga, Sokolan Matamda, Kara, she Chonamaki, Pabanga Kanye. Hazimatang Swaida, break Amtang Lozake, Manipur, the Malinga Tonga, Ipao, Sangalan, and Koi break the Yamnaton Hanzarake, Impact News for Meta Libio. Manu Tegichari Marumarang Yabachin Jackson Siang. Masin Achangi Pangalam the liver Swan Batanatana. Poknava, acidity Chabatum, the Vanachimbakianarkia. Imana Pirak Pakang of Tunavidak Lady City, Lipset, Namanaba Singanutiri Party. Sanga Chadrabadi, Sukya Magatabra, Adum the Kangdramale, Masina, Puknava Timbagi, Awaba to Hanbaya. Lipsam Tiki Chabana, acidity, Chabatum Daba, Kong Habaya Tabupali, Adu Chaksulamale. Liverpool Farabadi, Punsisu Superhit Oiri. Breaking Matun the Taran Oxere, Hosimakata Pauda, People's Movement for the Common Future Manipur Hibasida, Amuko, CCSK, Amazon UCM, Napuna Sendana, Satarakpa, Public Convention Nasi, Nambolgi, Young Winning Tau Committee Holder Pang to Crave. Amuko CCSK Amazon UCM gi lusing bakayana yaki batoram aduda using President Elamam Johnson haikibada hayeng Naga Pisto ki interlocutor Arun Ravi lakadriba asida civil society ga wari sanagani masida India government Pan Naga Vodi Semagi wafam amadi Kanglup Kayana Kundari state asida Naga gi lam koki gi lam amadi maite gi lam haiduna khaidok pagi wafam yaurabadi lamdamasida leiriba miyamna tumina leirui haina fongdoki Tambiba wafamsina hayeng sanagadoisiga mokoina akoina thambi wafamduda madugi menungda tawrene phare masigi wangmada pannaga garche body semni natraga pannaga body ema semni hairo akoi tu irang hobu tauni mokoina ding aman ba yade maramdi Manipur thugai mudi ya sahi lisang sina ipai pu singna punna lebinara kanda India gi haipa sama kuting jala kanda Manipur thugai mudi de ko yapam thokte aduga Manipur manungda Naga gi administration nama Kuki gi administration nama Maitai gi administration nama haiba leibi yaroi masi jo hek tawra gadi masi jo koi chap chana thenara kana madu tawhandaba haiba koi gi firim lo
Singzamai Police Station के मानुंग सन लाइबा मणिपुर यूनिवर्सिटी के मायुक नबद लाइबा लौरम इंटरप्राइजेस ता हैंड ग्रेनेड बॉम्ब अमत थमजिलम अदो KCP पोइरे मैते लुफ की ऑपरेशन मंगाल सथकी बने हाइना आइन थिंखरब लुप असिगी पब्लिसिटी सेक्रेटरी मालेम गान मैतेना थादोर पसिल लबद फोंदोरकली Manipur University manungda F4 matung mahaki khutchabi thikadar sathariba amot pathabak singbu sumthoknanaba lop asina kayarak hana media ki khuthangda Manipur University ki Vice Chancellor masung authority da khangal fawbada Manipur University ki Vice Chancellor masung authority na khangsin usinadan laithokliba adugi damakta thikadar gi Laudam Enterprises ta bomb gi laladu sathaki bani BC amadi F4 gi mathakta su lan satharloi haininga leiti haina Pongdorokli Tokriba Todok Asiso, BC amadi F4 Masama Sada, Topogumani Haina, Kanbiu, Tigada and Satarib Amor Pasingasi, Sengdokri Fawa, Maki, Tikagi file Amata, passed over Yari Hainesu, Lupasina Makatana, Atimbatamlakli. Lunana Atienba, Matamgi Manunda, Manipur University, BC Amasung Authoritina, Laivak Miam, Kangnaba, Mediagi Kotanga, Sengdork Trabadi, Nabimak Kunda, Manipur Pumagi Oina, Zenestrat Lautokani Hainesu, Serosina Pali. Run for Inclusion Haiba Team the Spastic Society of Manipur Sinduna Hap Marathon Manabe Magitang Taramangada Pangtokadori. Ngasi Manipur Press Club the Pangtopa Pang from Amada Spastic Society ki Manipur Secretary Laisram Tokendro Rikina Haksangi Pimam Sadraba Singda Mapung Faba support Pinaba Lamzelasi Silmani Haina Fongdoki. Lunana Thoramasi Pangtoktuna Samas asin haksangi pibam sadraba singbu samas ki thabak tharam singda yahon dabagi sanabi amal lairibasi thogaina ba pandam thamli lamjelasi komala paktagi sen bahawraga imphal gi city manung amasung akoiba da kilometer kunmathoi sangna sengani haina tokendrona makhata ki akoigi disabled sing ngakta aidi chen badu da yawragasu akoigi 5 kilometers gumba da best person with disabilities runner adugisu consolation prizes adugumba kara hoi thamjagani khong yum khalaga chatpagi record ama koi try ta kino record ama thamnana ba adugisu event nama koi adu thamjadi DM College Thesis Education the MA tamnabagi damakta khangalaba professional candidate singi minglaw thoklei akuba marol Sing College ki notice board natragana website www.dmcte.in dagi khangbiya kani hana college asina thadurapa zero lamana khangalakli Matam khara gari mangbagi wathok tumin leruba matungna ngasi su Singzamai police station ge manung sana laiba Singzamai singamaka khetri laikai dagi yumgi gate ta khamna thamba Honda Activa ma mangkhre thodo asinga se nongtel pung ama taba adwai da thokibani thodok asiga mari lenana Singzamai police station the report amasu tawkhre yumgi thongal dagi mangki ba Honda Activa registration number MN01V7644 adu Singzamai singamaka khetri laikai da laiba khetri mayam Roni Valagine, Todo Asig Matung in a Ketramim Roni Valana, Impact News the Fondorpada, Nasi Numit Yung Bamatungda, Yum the Halaklaga, Get the Mahaki Gari Honda Activa, Mayak Tambani, Adobo, Tolakpada, Ledam Dabani Haiki. I Isagi Humang Maman Tanbaga, Hurala Tanbaga, Huran Miming Chachu, Kashu Pazabana, not Teva. Moisi Karamba among the Haga of Nohangdi. Isaze Gari, Mangbagi, Chowning Baga, Kaiga Plapa, Ninaba. Was a hiding but the young river. Hurambas, I get to the Sapaka Samana have a hack on top of a hack the Ledam Dabashibu, Karamba Mongi, Kumano, as you I can't. San Huranman Haibami Amamian of Fuda Lakidre, Huranman Nate, Yum Tangnaban in Silaga Harpo Organizing Haiduna, Yum Tangnabagi Yum Miam Maitado Cre. Miam na San Hural me Haiduna, Fuba the Lakidrabami Adudi, Kairao Assembly Constituency, Manu San Makairao, Makting Awang Lakai Dagi, Hasmat Ali Sayang Kaimang Apopa Lakidraba, Maulobi Aline. Lakidraba Hasmat Ali Asi House Kairao Makting Uzi School Headmaster Oiribus Amani Haidi. Miam na Fuda Hasmat Ali Lakidabagi, Taudo Asi, Nasi, Nongalam Dai Pung Animakai Tab Adwaida, Tongzo Assembly Constituency, Manu San Laiba, Kong Mamaka, Nandimam Lakai the Tokibani. Thaudok thofam dagi phama pawda ngasi nongalam dai pung anima khai taba matamda kong mama khana de mamlai kai dagi khumal lambam brozen loiba sanau ama hasmat na huralaga puge tawram khi brozena hasmat pu faraga huran ma phari haiduna lauba dagi laikai miam thorok lamba pham adudagi puthokki bani hairi Huran baga mari lenana miam na fuba dagi laikhidraba hasmat ki asibak sangado kong mama kha nadimam laikai lai mori bagi mapa gi sorok mataida taraga leramkhi Asiba Masadu Iribung Police Station police personnel locked on Lokot Key Lunena, Missy Sikamarilenna, Iribung Police Station, a case of Lokot Cray.
अमरम हसमत असी लौटुनरगा हाटपो ओइगनी सिंगनै हाइदुना लैखिद्रबा हसमत का युम थंगनबागी युम मियामना मै थादोखरे मियामना मै थादोखरबा युम अदु कैराव मक्तंग अवाले कायदगी हसमत का युम थंगनना लैबा पुखरी मयुम अमुगी युमने युम मै थाफमदगी फंगबा पाउदा अमु हारिबा मिय असिगा हसमत का निमित हुमनी ममांगदा इंखोलगी मतंगदा खन्ना सेनबा थोखी खन्ना सेनबा थोखरबा मतुंगदा ngasi हसमत हाटकीबा असिदा अमुगी खुट यावरंगनी हाइदुना युम मै थाकीबने हाइरी युम मै साकपदु कनामतना फायर सर्विस दा पाउ पीदबदगी युम अदु तुमना साखी ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯨꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯈꯣꯡꯉꯦꯕ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯁꯤꯗ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯄꯨꯡ 2:30 ꯃꯁꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯥꯗ ꯅꯪꯕꯨ ꯍꯧꯒꯠꯂꯒ ꯁꯟꯗꯣ ꯅꯥꯟꯊꯣꯛꯑ ꯃꯥꯅ ꯌꯦꯡꯉꯨꯁꯣꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯁꯟꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯆꯠꯄꯅꯦ ꯆꯠꯄꯁꯤꯗ ꯁꯟ ꯂꯩꯔꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯁꯣꯔꯣꯛ ꯑꯃꯇꯪ ꯆꯠꯂꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯃꯥꯅ ꯁꯟꯁꯤ ꯊꯣꯏꯆꯥ ꯀꯧꯋꯦꯕ ꯊꯣꯏꯆꯥ ꯍꯥꯟꯅ ꯀꯧꯔꯗꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯈꯨꯝꯕꯅꯤ ꯅꯪꯕꯨ ꯃꯅꯤꯡꯗ ꯑꯝꯇꯗꯤ ꯌꯦꯡꯉꯨꯁꯣ ꯑꯗ ꯃꯥꯅ ꯃꯅꯤꯡ ꯆꯠꯄꯁꯤꯗ ꯁꯟꯁꯤꯒ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯒ ꯂꯩꯔꯝꯕꯅꯦꯕ ꯀꯧꯅꯥꯈꯣꯡꯗ ꯑꯗ ꯃꯥꯅ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤ ꯄꯨꯈꯠꯂꯒ ꯐꯝꯍꯜꯂꯦ ꯃꯥꯡꯒꯣꯟꯗ ꯐꯝꯍꯜꯂꯦ ꯃꯥꯡꯒꯣꯟ ꯑꯗꯩ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯎꯕꯅꯦꯕ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗꯩ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯃꯥꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯁꯣꯔꯣꯛꯇ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ युम मै थादगे मांगोइना मिसी सिगी मायोता काइराव मक्तिंग अवाले काइदा मियांगी मिफुममा फमदना जेस अगेंस्ट द ब्रूटल किलिंग ऑफ हसमत अली कौब जेस एम सेमग्रे मियांगी मिफमदुना हसमत हारपद सेनबा मियोसिंग पुंग ताराने थोगी मनुंगदा पुथोकदबने लैखिद्रबग इमुंगदा कंपेंसेशन ओने लुपा लाख मंगा पिगदबने हाइना वारिफ लौखी सेमकिबा जेस असिगे कन्वेनर मोहम्मद राजाउद्दीनना हसमत सिंगारांग नुमिदांग पुंग तारा ताबा मतम अदवाइदगी मांगखिबनी मांगख्रबा मतुंग असि नोंगालमदाई पुंग अनि ताबा मतमदा इरिलपुंग पुलिस स्टेशन की मनुंग सन्ना लैखिदबनी इमुंग मनुंग अमसुंग लैकाई मियामना हसमतपु कोइथि थिननेगैदा पुलिसना असिबा अमा लैरि हाइना पाउ पिरकपदगी यंगलुबदा हसमत ओइरमनी हाइना राजाउद्दीनना मखा ताखि मियामगी मिफम अदु लोरबा मतुंग लैकाई अदुगी यामलबा मियामना इरिलपुंग पुलिस स्टेशन तमना मिहार पुथो उहाइदुना थोमजिनखि जेएससी की मिहुत खरा पुलिस स्टेशन मनुंगदा स्टेशन अदुगी ओसी उनबा संखि पुलिस स्टेशन की मपानदा लेरिबा मियामना सन हुरानबदा सीबनी हाइरबनीना सनबु पुथो हाइना लाउसिनखि खोइसाउंदरबा मियामना खुदकी ओइना इरिलपुंग लंबी थिंगजिनदुना गाड़ी मसा असौबा मता सलनखिदे जेएससी की डिमांड से हुजे मिसी इसिदा सियनर बमियो सिंगसे मतिक चाबा मरम प्रमाण अखोय कनो पुथोकबिबा अदुगा मी सिंगसे पुथोकबिबा पुलिसता चलगा अखोय मसी अखोयगा तंगना जबा अखोय हाइजबा पुलिसना मसी थबुकसे लौखतबिबा अखोय पामे माकी इमुंग मनुंग सिगी दे लेहौरिबा अंगांग सिंगसिदा महाग ओजा मकी मागे पचानबा पोस्ट अमा पिबिरगा सरकारना सु मसी अवा अबदा मतेंग पांगबिबा महाग हुरान बनते अमसुंग मखो महाग पोला अखोय हालिबसिगी असेंग थासी कुंथ्राद अकनबा पाउ फंगबदगी इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस कमांडो अमसुंग तारानिथै सुबा बिहार रेजिमेंट के अपुन बुखुटपु अमना मोंगसांगी कोंजंग लैकाई एरिया दा थिबुमगी थबक सथबदा यूएनएलएफ की एक्टिव वाकनी हाइबमियो एम फारी हाइरी फारबमियो अनि अदुदी कोंजंग लैकाई कौना थाबिदगी यमनाम सिरंजित सिंह एलियस फजबा एलियस रॉबर्ट अपोपो वाई इंगोबी सिंह अमसुंग थामबन सिनाम लैकाइदगी सिनाम शांत सिंह एलिस अबुंग सा सै कुंथ्रामंग अपोप एस्टोमी सिंहाने मखोय अनेमक सिंगजमे पुलिस स्टेशन दा खुसिनखरे हाइना पुलिस डिपार्टमेंट की पीआर न थादोरपा सेरुलमन खंगलकले ngasi nongtil pungani muk tarak adwai da more town manung da laiba BB Rice Hotel da more da laiba commando ani sak saba sanglakpada taramathi suba sam rifles ki personal singna farure adaba more police station gi additional ASP M Mobiga yanabama purakpadagi kona tungda thadorakri hairi Yum marak da bom thambigano miyamna aki tujungma poban bigano haiba warul kayak lenena lang thawal lep awang lekai gi miyamna wakani fam kre apun mamayra paibi luf committee lang thawal namul mapal senduna ngarang lang thawal lep awang lekai da leiba huirom kriti sandragi yum marak manakta kg manga taba ID ama rice cooker amada haplaga thamnambagi thawongbu yaninda phongdok tuna lamdam adongi nupi singna wakani famadu lainin thau putiba harau fam lampak ta famkibani Wakan fam aduna lekai yumarakta vom thamjin bigano aikhoi santi pami haiba placard sing sijinaki wakan fam adrastar yaki ba huirom ongbi ibm sana fongdorok pada mahak amadi mahaki mapureba thabak suduna achamba punsirol amada leijaba miyoini kanana amadi karigi damakta bom adu thamjin bano haibado sengtok pirau matungda amuk tawbigano haina appeal tawraki bom abju karino abju khangjade akhodi अखोइना करी लानगिबे लई अखोइदे सुजर नोमजरगा चाजबनी हिंजबनी
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯅꯥꯗꯁꯨ ꯂꯥꯟꯈꯤꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯀꯅꯥꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯎ ꯃꯇꯨꯡꯗꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ Sahi amada amuktang lakpa ningol sakobage thoram naksil leba matamasida United Naga Council UNC na National Highway sing na mitarani economic blockade toriba si communal oiba thawg dawni maramaduna khutakta economic blockade handok kadabani demand ama fangna na bahot na bada mipung khuding wahan bigano wahan thok karino hiram asida central government amas Manipur government gi sabsaba thawna phudokpa phagani miyamna sauraktuna civil war thorakpada center amas Manipur government na daita pugadamani haina KH कोई क्यों न था दरपा सिला मन खंग लखली सही है मसुम न सता गदोरी बा जवाहरलाल नेहरू की चाम कुन मंगार सुबह मपो कुमन की था सरुग अम ओइनंगसी मणिपुर प्रदेश कांग्रेस सेवा दल सिंधना बीटी रोत लाइबा कांग्रेस बावन की दा ईपी बगे थरम पांगथोखरे थरमद मणिपुर की डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर गायखांग न हौदोखी Manipur Heart Foundation amasung Sky Hospital anina khusamnaduna Manipur da lairiba school singi mahiro singda heart ki laina laibra haina lemna screening tawba hawkhre heart ki screening asi ahobo ina thangal bazada laiba Guru Nanak Public School da pangthokpa hawki District Handloom and Textile Office Imphal East na Sinduna Palace Compound laiba Iboyama Sumangla Sanglil Complex da October ki tang kunteretagi pangthoktun lakiba Mera House Somba Festive Fair listening ni taramanga ngasiloshin kre loshin bagi thoramad sar ya ke baheri kon ge President Longjam Ratan Kumar na Manipur gi iyong na saba phirul sing marangkai na puthoktada lamdam asige semilon sakhon bagalonena sendal lambi amaso ohen si haiki हफ्ता अमसुन सथरकीबा फेस्टिव फेयर अदुदा मणिपुर के तोंगा तोंगा डिस्ट्रिक्ट सिंग के लाख हैंडलूम क्लस्टर सिंग सर याकीबनी कोई मेरा हाउस सोंबा हाइवजे कोई की मणिपुर दा खुंदा लेता दना लेरिबा तोंगा फुरुप सिंग की अमट ओइबा कमन कस्टमरी फेस्टिवल अमने ना कोइना लौजरगा 27 October dagi hauraga ngasi phawbasida mera hausongba festive fair raina maming tholaga akoina handloom gi pothok singse promote tongnana ba mera hausongba festival jiga mari leinana sigi festive fair je sinjabani Miramdagi pusilaba pot say masung asatha ki mahuta iramdam ki pot na mahut senduna masana masaba thaba pijaba ki pandamda linkhat kiba Pukai Food Enterprises haiba asatha ki pot pothokna industry masa amangasi Parliamentary Secretary K Megasandrana lerang mai sudana sakatuna sangakre Wangkem Kendra ki manung sanalaiba kiam Haibong Lerektagi Laisram Risi Kantana Mapu Weraga Linkhatpa Pukai Food Asi Sangabagi Thoram Adugamai Lenana Ki Mega Sandrana Wangang Laduna Hausiki Matamda Mahi Hairabana Harul Kayana Government ki Tabak Pangdi Haiduna Ariambada Matam Mangadun Laitopagi Mahuta Make in India Haiba Policy Adugi Makhada Small Scale Industry Tauduna Sale Paina Bohonagadabani Haina Pongduki Lagleba November Mari the All India Trade Union Congress Imphal East District ki conference ama Irawat Bhavan Imphal da pangthokpakalunena Modi Sarkar na Sinmi Singbo Minai Uhenna ba Thausil Haiba amasu Fongani Haina Union Asike Siramana Fongdorokli Hauzik Ngasinoba Sanabagi Pau Ahum Saba North East India Cadet Junior amasung Senior Kickboxing Championship ki ngasi Manipur Gold Medal Mari Loba Ngamkre Kunithoi Suba KG Puppet Girls ki Light Contactor Orosni amasung KG Nifumari Cadet Girls Light Contactana Malemgan Bisanu Anina Manipur ki oina medal account hangkibani KG Kuntrani Toy Cadet Boys Gil Light Contactana SA Sagor amasung 45 KG Junior Boys Light Contactana W Robinson Anina Magi Lamba Samamai Thiba Piramlaga medal obangam kibani Championship asi National Kickboxing Federation Wako India amasung Northeast Association Kickboxing Organization ilamsing makada Kickboxing Association of Manipur Sindana Kumalnapak Sports Complex Indio Stadium da Assam Tripura Meghalaya Mizoram Arunachal Pradesh Sikkim Assam Rifles Assam ki Commando Police amasung Yumbu Oriba Manipur yauna Puna Sandaroi Samri Kuntraro na saru yari Rajiv Gandhi Khel Abhiyan Scheme gi makhadi Imphal East District Level Women's Sports Competition hayengdagi hauragani
District Youth Affairs and Sports Office Imphal East na sindana pangthokadoriba competition asigi haudopaki thoram hayang ayup Kuman Lapak Sports Complex ki Indoor Stadium da pangtholagani haina district asigi District Youth Affairs and Sports Officer na thadorapa sirlamana khangalakli. Kuntramanga soba state level Manipur Masters Athletic Meet ngasi loisininkre ngasi aroiba event sanaki banupi gi Hama throw gi masana singda El Arunana say ni pumanga mataki its event pisang na say yang mataki El Nilapadmana say yang manga mataki and Subadanina say yongpu mataki E Tombina say yongpumanga mataki TS Kunjaran na say humudra mataki aduga ayung tampak layman say maripu mataki oina tongan ba say kanglup singda ahan ba position tabangam kibani. Manipur Masters Athletic Association na sinduna ngarang dagi Kuman Lapak Sports Complex ki main stadium da sa tarakliba mit asigi loisin bagi ngasigi thoram aduda association asigi hauji thau puri ba music amasong Masters Athletics kayana charuyaki. Hauji arobada maruba pamana pizari Irom Samilana Swagi Mayuta Sara Helapangasi Sai Taramanga Farapada Manipurgi Civil Society Organization Kayana Handa Soccer Bahunduk Merakli. Thongjo Masung Tamba Assembly Constituency Gimarki Mikal Gidamak Zoe Kishanamasung Bizoi Koizamna must be made of CS Kishanakri. Amasung Zenimski Pong Lambi Medical Council of India Guidelines Ki Makada Tingbani Haina, State Minister Okram Iwo Bisangana Pong.